Like mentioned last year, please bear with us if there are any minor technical glitches throughout the program. It is a difficult job to coordinate all these musicians and logistics tonight, but we aim to put on a great show for you all. Just a reminder that tonight is alcohol-free and a smoke-free event. I'd like to acknowledge the co-hosts for tonight's event, being Western Knights Soccer Club, Croatian Folkloric Group Zagreb, and the Croatian Catholic Centre, and their respective committees and volunteers who have contributed in putting tonight's show. A gentle reminder that we have a cake store here tonight with freshly baked traditional Croatian cakes. If you would like some of the some for the upcoming festive season, please head down and support our fundraising drive, which will be going towards our Croatia trip next year in July. Kao prošle godine, zamolili bi vas da budete strpljivi i ako slučajno nešto ne ide po redu, unaprijed se ispričavamo. Cilj nam je večeras prirediti sjajnu predstavu za vas. Htjeli bi ih naglasiti da na večerašnjem okupu se ne servira alkohol i pušenje je zabranjeno. Želimo se zahvaliti suorganizatorima ovog sjajnog događaja, Hrvatskoj folklornoj grupi Zagreb, nogometnom klubu Croatia Western Knights i Hrvatskom katoličkom centru, njihovim odborima i volonterima koji su dali svoj doprinos u održavanju ovogodišnjeg koncerta. Htjeli bi vas napomenuti da imamo tradicionalne hrvatske kolače na prodaju ovdje večeras. Sav prihod ide za naš put u Hrvatsku iduće godine u lipnju. Before our first performance, I'd like to welcome Father Nikola Čabraja on the stage to say a few words. Prije nego što započnemo s večerašnjim programom, želimo pozvati našeg velečasnog Nikolu Čabraju na pozornicu da nam se obrati sa par riječi. Hvaljen Isus i Marija, dame i gospodo, moje ime je Nikola Čabraja. Vidim da se svi predstavljaju, pa moram se i ja predstavljati, jel tako? Sve vas od srca rado pozdravljam i dobrodošli ovdje pod svodove, pod skute naše nebeske zaštitnice Svete Ane, gdje se vidite Hrvati katolicko okupljaju preko 50 godina. I da nam je neko govorio prije 50 godina da ćemo biti u ovom broju i ova mladost oko iste te crkve, iste Svete Ane, rekao bi da to neće nikada biti, a u stvari to se ostvarilo i to je istina. Dakle, možemo s pravom reći da nema naše mladosti, da nema ove djece, da nema vas, dobrih ljudi, didova i baka, očeva i majki koji gajite tu vjeru, pripadnost svom hrvatskom narodu, ne bi sigurno bilo ovdje večeras nikoga. Ali već kad smo tu, dobro nam došli, Sveta Ana se raduje, a najviše se raduje Majka Crkva što se vi radujete malenom Isusu koji dolazi. Jer u stvari razlog zašto smo se večeras i okupili pjevati malenom Isusu božićne pjesme, naše stare, tradicionalne, pa malo i u modernom duhu. Jedino što mogu reći, evo, dobrodošli i uživajte u pjesmi svoje drage djece, sinova i kćeri i unučadi. Hvala vam lijepo.